nibwo abaturage batahaga bavuye guhinga barangije babona umurambo w'umukobwa urimo urareremba hejuru y'amazi, bavuza induru barataka baratabaza. Ako kanya abaturage bahise baza mu minota mikeya cyane, bahageze basanga ni umukobwa witabye Imana witwa Daforoza. Nibwo guhamagara umuryango wiwe uhageze usuka amarira agahinda. Ako kanya ubugenzacyaha RIB bwahise buhamagarwa buhita butangira gukora iperereza kugira ngo bamenye icyishe uyu mwana w'umukobwa, dore yuko uyu mwana w'umukobwa mama wiwe asobanura yuko bamwohereje gutashya inkwi mu masaha ya saa sita za nimugoroba, bikaba byari bigeze saa 10 atarataha. Mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Nyarugunga mu kagari ka Rwimbogo, umuntu umwe yapfuye, abandi 2 barembeye mu bitaro cyangwa bajyanwe kwa muganga. Nyuma yuko basoromye ibyatsi babyitiranya n'imboga zitwa shufurere, dore yuko bazisoromye bakajya kuziteka mu birayi, ndetse 2 bakaba barembeye mu bitaro, undi akaba yitabye Imana. Aba barembeye mu bitaro basobanura yuko barangije guteka zino mboga bazitetse mu birayi, umwe arangije atangira guhuma nk'ingurube bamaze kuzirya, abandi batangira gufuruta umubiri wose. Ako kanya nibwo umwe yapfuye, abandi bavuza induru, imbangukiragutabara ihagera ibihutana kwa muganga, imodoka y'amaruge igaruka gutwara uyu nguyu wapfuye. Nibwo abangaba bari kwa muganga bari gukurikiranwaho, bari kubakurikirana kugira ngo bataza kuhasiga ubuzima. Ubugenzacyaha RIB buri gukora iperereza kugira ngo bamenye koko nimba zino mboga arizo zitumye uno muntu apfa. Kugeza izi saha ubugenzacyaha RIB burahari. Abaturage basobanura yuko bano bagore bakora akazi ko gutwara ibishingwe, bakaba rero basanzwe barya ibyo babonye byose. Reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyumba. Abaturage batuye mu murenge wa Nyumba mu karere ka Rubavu bari gukekwaho icyaha cyo kwica umusore uri mu kigero cy'imyaka 26 y'amavuko, bamukubise ejo ku itariki 15. Nibwo uyu muturage bamukubise kugeza ubwo ahaburiye ubuzima. Abagabo 5 bamukubise barangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, dore ko bamukubitiye mu nyanya z'umuturanyi ubwo yari arimo azisoroma. Baramukubita baramukomeretsa, none uyu munsi yabuze ubuzima cyangwa uyu munsi yapfuye. Bamukubise ejo ku itariki 15, yapfuye ku itariki 16. Bivuze ngo aba bagabo batawe muri yombi. Uyu mukecuru bamubajije nimba bano ari abakozi bibe bakubise nyakwigendera akasiga ubuzima, asobanura yuko abatari abakozi be ahubwo bipanze akazi ku byaha bakoze. Uyu mukecuru nyiri umurima cyangwa nyiri nyanya asobanura yuko cyangwa avuga yuko aba bagabo bakoze amakosa akomeye cyane, babajyane babafunga babakatire urubakwiriye, kubera ko ibyaha bakoze ni ibyaha by'indenga kamere ibyaresheje Abanyarwanda benshi cyane, abandi bagatangira kwifata ku munwa. Ni mu gihe bano bagabo baririmbye urwo babonye. Reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyamirama. Abantu bataramenyekana bishe umusore bamuteye ibyuma, bamushyira mu mufuka, bamuzana hano ku irimbi, niho bamujugunye. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere hano mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Nyarugunga mu kagari ka Rwimbogo. Umuntu umwe yapfuye, abandi 2 bajyanwe mu bitaro nyuma yuko basoromye ibyatsi babyitiranya n'imboga, dore yuko aba bagore bakoraga akazi ko gutwara ibishingwe, barangije basoroma imboga bazitiranya na shufurere. Umwe arazirya ahuma nk'ingurube ahita yitaba Imana, abandi batangira gufuruta umubiri wose, batangira kubira ifuro mu kanwa. Nibwo abaturage bahise babahururiza, imbangukiragutabara ihita ihagera ibihutana kwa muganga. Ubu bari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima, ariko umwe yabonaze. Ndavuga yuko umwe yapfuye yitabye Imana ku iki gicamunsi ku itariki zisanga 16 nibwo yitabye Imana. Abandi barembeye mu bitaro, dore yuko abaturage bafite amarira n'agahinda. Ubugenzacyaha RIB buri gukora iperereza kugira ngo bamenye nimba koko izi mboga basoromye arizo zatumye uno umwe ahaburira ubuzima. Nihaza kugira ibindi bimenyekana turaza kubasobanurira. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyumba. Mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyumba, abaturage bari gukekwaho icyaha cyo kwica umusore w'imyaka 16 y'amavuko, bamukubise